تماشوان گهدارین هیجا و عزیز ایجا ام هاتن بشا خویا کو میوان خویا بعض زمینن د برنامه داویه هفته ده مجارکه گلکی خوشه کووارکه هیجا کووارکه بقدر و بقیمت کردی نامه بناوه خویا بناوه کی کردیتیه که گلکی خوش کوها گلکی جیل هفته ایجا دناوا ورده دناوه کوواره ده چه چتنه با آوای زانین و زانستیگا و کن بجن اکادمی آوه چاقی مره و چه فهم که کووارک وسام فهم که نویسی کدنا بدن مقاله و گوتاره کدنا بدن دوی مرف تشتکی به وی رنگی فهم که گواکو مخواست مرف لسر بشکه لسر تشتکی لسر مجارکه مرف خواست تشتکی هم به فر به آوای کی علمی با آوای کی زانسی و چاقی لازمه که مرف بری خوب ده آوان کوواره به وی رنگی یک جوانجی کردینامه وکی دن کووارک دن جیه او جی دناوا ام بیشن جواتا ما دناوا کردولوژیا ما ده حتانها او جی نوبهار اکادمی او جی کووارک بحاکمه لبلنها کووارک بحث کنتنه کردینامه ایجا کردینامه به حیات خوی حاکم جدیتوریج دسپیکج نویسکارا حتی آوا کرنابه وکیدن دروشان نهاده کووارک چیه چوای وانا توکی امه به دوچنت دکتر برز عثمان اصلا اولورا می خبر بدن با آخفن او جیج بشا کردی یا زانینگاه دیجلی هاتگر و سروکه بشا کردی جی و بویکه بخواندکار خوی وکیدن به بشا خوی به بشا که خوش ام بجنی رو ماموسته مال که لکمه ماموسته تو بخیراتی سرچاوه ناو خیره دابه سپاس که ماموسته د گوتنه که دیار بکریه هاتی هیه جار کالیمیش بجد ری هاتی سرچاوه هاتی تو بخیراتی ماموسته سرجار کردن سپاس که ایواله ماموسته گاوا کو بگشتی مل کردولوژی دنیر کردولوژیا دیجلی چونکه ویا برهوک کو برهمه که کردولوژیا دیجلیه کردولوژیا دیجلی کاری پچکین کی بحثا وب کی وک سرانجام و سرپهاتیا و آوا کرنا و برفره بونا و حتی آستان ها کویدی ام دبینن خواندکاروی دکتر هنه یک مزون بونه هنه پیش کی تجمع بحث که خوش به مرحبا صبح همه تماشاوانم بخیر به ام بیجن یعنی سالا 11-12 دا کو ام بیجن پیواژوی ام بیجن آشت دست بیکرو لحمو زانینگهن مین بنگهین ام بیجن آمد المردین الچولیک موشوانه و درنا بشین کردی و بون Akademiya Kurdi ve deme yan bejin dest pekir. O jwe deme da lisansa bilind o doktora li cemme dest pekir. Li mamosteme mixabin jwe deme da kemin be alikariya mamosteyen ji fakülteyen cuda van bernameyan lisansa bilind bere tez jiye bu. O pranin ha yan bejin lisansa bilind o doktora dimeşe. Ve vi şekli ev 10 salın Akademiya Kurdi tijibuye o her roş zedetir dibe baştır dibe licembeci lisansa bilind doktora bir şekilde ki baştır devam diken ha le heneki mamuste kemin emi inşallah vanci tamam bikin ve deme baştır dibe. Babasam dibini kun mamustein xwe un jxwendekariye de un wana digihinin perwerde wan dinewan lisansa bilind doktora ew paşe ku bibe nasib ew werin mamusteti jibkin. بله لبلی آنها و گو ماموستش بشن دنتن گوام لین نرنش خو هر ماموسته کی ما بپرانی اجی خوندکاره کی کردولوژیا ما ام دینی کو ماموسته مش بشن دنن لبلی دوار خود دجیه خود هر جار وکی ام بشن فخری الا بلا بکردی را علاقه دار بونه و جوال دیسا الحمدلله بشن كلك جوانجي تيرو تجنا لهلبت كو اف ماموسين كو ايدي پروردهيه دن نفشايه كمن هلبت روشك وساوجي آسايه دي ام بيجن پشتي ويك كو اف خوندكار پروردهيه خو بقدين باش ورن سركار ايدي ببن نفشا پيشيا كو پروردهيه خو جبشستانه و پاشوي دوی بشه ده بن پروردکار هی اوج خوشتر به سرسرا سرچواره ماموسته ون ایجا خوازین کی و ناسب کن برز عثمان اصلان اولو کونها سروکی بشه نجی پرورده و چوا ون شکودرنه و چوا ون کت نوا کردی امزانو که حال کردی یه بره ند اکادمیه ده بو راست از بخواج روحه ما جه هواگه بوزوه سرچواره من لیسانس خا لارزورم بشه فارسی دا قدانده بو نودو نهانده پاشه ده بشه لیسا فارسی در لیسانسا بلند کر و پاشه دیسا دکترا کر و سالا 15 هنده از در باس کردی بوم به قدروی یاردوچی پشتی دکترای شاج بره داجی هم بیجن به دیسا وک و گوت یعنی بسایا نو بهاره گلک انسانان چوا دست بکر مجی دست به کردی کربو
و جوه درجه ام در باس اکادمیه بون بردم بیجن بنگه هبو ام سرد خبتیان ناوان خبتان داون قسمت چه بو فرصت چه بو دم اکادمیا کردید بشین کردید کو پیشکت مجبر خدا و داره و قادر خو مجبور درستاند و جوه دمه دا ام بیجن سال 15 هنده حتی نها ام دناف کردی دانه و سرکتیا بش کردیش دکن خاندکارین ما گل لکن یعنیش پنجی زیاده تر خاندکارین ما ایرو هنه و هر سال زیاده تر دبن yani bareme girana li vek vegot ev mesela ku vegot yani hemû beş bi destpêka beşên cuda ewel mamosta werdigirin ji ber ku ew beş nûve bûye ne mümkün ku li wê derê em bêjin lîsans hebe filan lê ji mamosteyên din ji beşên din dibin doçent û paşê profesör lê kesên ku em bêjin wek vegot doktora xwe êdî lîsansa xwe ne tenê doktora jî îro lîsansa xwe bi Kurdî da dikin lîsansa bilind Kurdî da dikin o mezunên doktora jî gelekin hat beşa Kurdî da yani ev kes êdî psîporiya xwe di beşa Kurdî da kirine û sibê di sibawek vegot wexta ku bibin em bêjin mamosteyê hîndekariyê doçent an jî profesör di vî warî da êdî perwerdeya xwe dîtine û ê ji me baştir jî bibin yani. ساعتا خوش مامۆستا ئیژان vegrin ser mijara xwe ya eslî ku me behsa Kurdînameyê bikin dibînin ku ha serencameke wê heye ku ji sala 2019 ve dest pê kiriye ji hinga ve ev kovareke dijîtal kovareke PDF e wekî beriya em bêjin weşanê ji me xeber da mixabin ev dibe ku mesrefê çapemeniyê çapê her û her li ser em bêjin çap û çapkirina Kurdî her car tiştekî zêde ye îja di nava vir de em lê nerin ku di zanîngehan de jî her wiha ji ber ku dibe karekî din belkî karekî wê duyem sêyem û çarem û pêncem be em bînin ku hûn jî piralîne mamoste ji ber ku hûn ji beşê din jî hatine û hûn di rêveberiyê de ne jî we çawa biryareke wiha da ku hûn kovareke bi vî rengî derxin dibe zanîngehên din jî dizanim ku li Mûşê li Mêrdînê wekî din li Wanê jî kovar hene ya Bingolê jî heye kovarê wan jî hene li belê ya we bi hakime mamoste dibe barekî girantir çimkî lazim e heyeta we hebe ew lijne hebe û di nav wan lijneyan de jî ev kontrol hebe salê du jara derdikive û ev belê dixwazim wekî behsa avabûna vê kovarê bikî gelo ev kovar ji wekî fikrekê wekî çêkirinekê wekî îdealekê ji ku derê çawa derket ji ber ku em bêjin beşa Kurdî hebûn sala 11 da em bêjin dest pê kir ev pêvajî û mamosteyan bi resmî em bêjin berê xwe dan ketin nav xebata akademîk êdî tiştê ku berê tune bû nivîsandina gotarên Kurdî derket meydanê dema ku van gotaran dinivîsin her li piyasê kovarên Kurdî tune bûn cara yekem em bêjin di nav Tirkiyeyê da ji xwe tene yek li derve hebû nav Tirkiyeyê nûbihar akademî dest bi xebata akademîk kir piştî em bêjin nûbihara normal sala 14 da paşê jî azanîgeha çewlikê derket 15 da du heb hebûn û wekî din jî hinek kovarên din hebûn ku cih didan yek du gotarên Kurdî wê demê em bêjin mamosteyên beşî Kurdî hebûn û xandekarên doktorê hebûn ev mamoste ev xandekar tabî dixwastin ku gotarên Kurdî binivîsin dema ku dinivîsandin jî dişandin ji kere bişinin yek du kovar hene û kovarên din jî ji xwe yek du heba tenê qebûl dikin bi Kurdî dema ku dişandin piranî digotin mesela em bêjin kontenjana me tijî bûye an jî îsal an jî vê hejmarê de êdî cih tune ye bisekinin ez bi xwe jî aynî duwê rewşê de bûm ji ber ku wê demê gotar wek mamosteyên din me jî dinivîsandin û me dixwast em bişînin zû derkeve tabî di akademiya de jî tiştê herî girîng demê de derxistine yani eger hûn dixwazin çend mehşûn da serî li derekê bidin an jî di akademiya xwe da pêş kevin divê hûn di wextê de weşana xwe bikin gotara xwe derxin dema ku me gotar dişand bi Kurdî em bêjin kovara digot ku xwe sê çar heb kovar hebûn yani du heb ê Kurdî bûn û ê din jî ji xwe ji beşên cuda bûn Kurdî qebûl dikirin digotin salekê ew me kovara me tijî bûye yani em nikarin qebûl bikin çi dibe em nikarin salekê bisekinin divê ew gotara me were weşandin wek min yani bi dehan mamoste hebûn min dî rewş ne baş e du heb kovar têrê nakin min jî got yani ez
ببم خدمتکار خواندکارین دکترای ببم خدمتکار ام بیژن مامۆستeyên beşên Kurdî bira ev tengasî rabe ez jî alîkariyekê bikim wek kovarên heyî û min jî got a kovareka akademîk a seyemîn bidim dest pêkirin û dîsa tabî mamosteyên me aynî mamosteyên beşê ne û hem ji hundir hem ji derva ji beşên Kurdiyên cuda ji welatên cuda ji hemiya me piştgirî stand hemû di em bêjin lîjneya şêwirînê dana lîjneya hekeman da cih digirin û dibin nivîskar di heman demê da û xwendekarên me yên doktorê jî ji berê da dixwînin û dinivîsin û mezûn dibin ew jî gotarên xwe dişînin bi vî şeklî yani ji bo ku ji van mamosteyan ra derfet çê bibe nebêjin men nivîsan cihê weşandinê tune ye ji bo vê armanca ne ji bo xwe bira bi xizmetkarê mamosteyên me be ji beşê Kurdî be bira rihet binivîsin ev kovarên destpêkê ji bona wê derfetek bû mamosteyên doktorê em bêjin xwendekarên doktorê dişînin gotara xwe em dişînin hekema hekem kontrol dike hinekî kêmasiyên wan temam dike ew jî bi saya van kovaran êdî lêkolîneriya xwe nivîsandina Kurdî pêş dixînin û beş bi vî şeklî rûdinin yani em bêjin xebatên akademîk bi vî şeklî rûdinin. Hûn niha wekî sernavekê em bêjin hûn dernaxin lê belê gelek beş bo vê dikevine navê em bêjin ji beşê edebiyata klasîk û nûjin û gelêrî û avana tev dikevine navê hemû mijar tê de yani psikolojî sosyolojî jî dikevine her tiştê de rast e yani Hetan hem bêjin mijarek gelekî balkêştiriye ku di zanîngeha de nayê xebitandin jî li gor em bêjin rêw rêbazên elmî zanistî metodolojiyeke baş em bêjin tê nivîsandin yan em bêjin piranî nivîskarê we tev ji akademiyê ne belê ji xwe piranî wek we got yani ji akademî ji beşên Kurdî ne û wekê din jî xwendekarên doktorê ne û hinek jî li derva lêkolîner hene ku ji berê da dinivîsandin êdî niha em bêjin bi şeklekî akademîk dinivîsin ji ber wê em bêjin niha êdî ji bo wan ev derfeteke li ser em bêjin ziman û wêje piranî li ser vê tên folklor qadeka ji me re pir lazim e ew jî êdî kovarên li ser vê derketinê jî hîn nû hene hîn nû derketine lê li ser vê jî em qebûl dikin yani herî kêm em bêjin wek we got yani li ser psikolojiyê li ser sosyolojiyê û li ser dîrokê ev hinekî kêm in ev jî hewcedariyeke hinek nivîs li ser van qadan tên bi taybet em bêjin sosyolojî û psikolojî qadeka pir kêm e ji bo me eger maqaleyên gotarên wisa ji warin û tên jî hinekî kêmasiyeke qadeka kêm temam dikin yani lê piranî em bêjin ziman û wêje wêje jî tav em bêjin piranî em bêjin xwendekarên me yên doktorê li ser wêjeyan romanê dixebitin yê klasîkê her kesî nikare bixebite yani ya lazim e medrese xwandibe ya hinekî têkiliya wî bi erebî farisî re hebe ew kes karin berê xwe bidin wir lê ew jî kêm in mixabin Mamoste bi goqeyê kesek wiha li ser edebiyata me ya klasîk dixebitin bi goqeyê û pirtirin na hinkî eleqam jî çêbû bi em bêjin erebî û farisî re û osmanî wana re min jî çimkî edebiyat xwendibû hinkî eleqam bi edebiyata klasîk re hebû lê min di goqeyê di beşa klasîk de dixebitin hê zêdetir yan ana em bêjin yani berê zêdetir bûn mamosteyên berê zêdetir bûn tabi ew jî wek min got yani eger kesekî erebî farisî nedîtibe nexwandibe an jî li medrese perwerde nedîtibe ne mümkün e ku em bêjin bi rehetî karê klasîka bike ji ber wê ê ku em bêjin roman xwandine di nav tiştên nûjan de mezin bûne û bi taybet nifşên nû em bêjin tamamî roman û ziman te çin vî alî ji ber ku nikarin farisî û erebî em bêjin hîn bibin berê xwe bidin vî alî ew wê zimanî dixwaze yani vî zimanî dixwaze ama kesê ku em bêjin têkiliya xwe ji berê de bi erebî re farisî re çêbûye ya li medrese xwandiye ew ji xwe otomâtîkmen wê kêmasiyê temam dikin û li ser klasîka dixebitin ew jî hêje mawse îja ez lê nêrim cana nivîs û gotar ji xwe hene û her wev di nav van nivîs û gotara de yê ku ji gelek aliyan jî hene ji welatê me em bêjin hene wekî din ji diaspora jî derve hene bi vî awayî rengekî wê navnetewiyê başî heye werger jî têde hene mamoste ev mesela wergerê hûn çawa dibînin gotarek ew gotarek hatiye wergerandin yani em bêjin zanist ilm
آنجی پیشکتن به ورگره دست بید که یعنی ولاته که ام بیجن شخاب پرانی ام بیجن اروپاییان مثلا لسر خبات روجلاتی لسر چافکانی روجلاتی ام بیجن اروپاییان کرنه دست پیک ام بیجن فرهنگ بین دیروک بین گلک تشت اروپاییان کرنه اوج مثلا به انگلیزی نه آنجین ها ام بیجن جوالات اینجوده هنک به عربی دنویسن هنک به فارسی دنویسن گلک گوتارین هجا هنه گلک آگاهین هجا تیده هنه لی لسر ادبیات خال لسر ولات خال نویساندنه آنجی لسر وان دران نویساندنه آنجی به زمانه که جدا نویساندنه ام تنه کرمانجی زانبن تنه زازاکی زانبن افتری ناکه او خباتین هجا کو به سورانی به عربی به فارسی به انگلیزی هاتنه نویساندن اگر ورن ورگراندن ام کارنجی استفاده بکن جبونه ورگراندن پشتی لیکولینه یعنی بقاسی لیکولینه ام کارن بیجن او قاس هجایا جبرکو لسر ادبیات وان تشتک هاتبا نویساندن به زمانه که جدا زراوه که جدا هاتی نویساندن اگر ام ورگرینن او آگاهی ادید که دسته خاندکارین من مامستین مد کارن لسر ویجی وقت بنگه وقت جفکانی بکار بین و لیکولینه خواه بدامینن جبر یعنی دل اکادمیه دا ام بیجن پشتی لیکولینه گوتارین ورگره تشتی هری هیجانا و اوجی بقاسی و دبن چافکانیا لیکولینان گوتارین لیکولینه ام بیجن یعنی بله دبر ده اوکش یعنی ملنر کرد ما جبر کو ام بیجن ها وکی زمان دایک کردی نه کمرش خاله سر خبتی به نورن علی نور و ها هی خوشتر با واکی علمی و اکادمیک مرب کار سر بخبته لی بل العالیه دن ام دبینن که نویسکاری ما بگره گله کسی ما پرزمانینه یعنی یکی دن امزانو کی رو بزمانه کی دن نفسینن دخوینن لبله علم و چافکانیا که کرده مجد سین بپرانی پرزمانیه و که ام بیشن جنابه و امزانو که لسر فارسی عربی جی هي قالك باشون كي برتقاليا هيمبونا برحتيا فارسي او زوده دستم ده ما قالك جاي استفاده كر ليفري سباسيو خش حركه نجور بيج ماموسه برتقال كهجاي يعني اون برالينا بلينر ماموسه ما يدنجي وها برالينا قبل بن بيجن فان زمانه دنجي دزانش غيني تركي اف افانتاجا كچواده ده اكاديميا كردي ماموسه yani ام بیجن دماکوج زمان و زراوی جدا مری استفاده نکه خبات مریش تنگ دمینه yani tüm belki aynı tiştiydi beji anji damaku çafkanı nişan dedi tüm se çar pırtuken li piyasette çafkanı nişan dedi le damaku yak farisi zanı be yak be ام بیجن sorani zanı be yak be zazaki zanı be damaku xabata xatkat dineri de naf çafkanı anda چند حبج زازاکی چند حبج سورانی چند حبج عربی yani عربی ام بیجن گلک پرتوکاتنا نویساندن آنجی به سورانی yani دی به در زانگه هنه خبات به سالانه دوام دکن خواندکارک تنه هر ال ترکی بنره و تنه ال کرمانجی بنره چقاس چافکاریت کار درخه پیاسی ام بیجن ده حب برهمن اما لوان ولات اندن خبات اینکو گوتار و پرتوکی کو درکتنه به عربی سورانی انزی زازاکی نزانی بیتونی کار جورجی استفاده بکی به شکلی yani به صدان چافکانی هنه تجوان تف محروم دمیری بلکه به هزاران هنه yani عربی و فارسی جمره به حسابینه به هزاران چافکانی هنه توان نابینی و لیکولی نخاتنه لسر زمانه کی آنجی دو زمانات کی به شکلی شد به چافکانی لیکولی نواجی گلک ام دمینن دوی وارده yani پر زمانی گلک گیرینگه ام بیجن آلیکاریا فایده هری زده و اکادمیه کردی و کوارن اکادمیک جاوا دی ام بیجن تکیلی اما به همو ماموستین بشین کردی این جهان رهیه yani ام وان دکن حکم جبر و ام تکیلیه چتکن جبر کو ام تکیلی چتکن ام بوان را سمپوزیوم چتکن ام بوان را به هفرا پرتوکا در دخن او دبن حکم او جمره گوتارا دشینن چد به yani دنافبرا زمان و زاراوین دا تکیلی چد به نافبرا ولاتن دا تکیلی چد به و دی ام جخاندکارن خواهیم دکتر را دبیجن کو لازمه هون زازاکی کرمانجی تقاز سورانی هم ببن yani کو کرمانجی زانن ام دبن زازاکی سورانی جی تقاز لازمه زانه بن ایده اوجی دکاون اکادمیه و دست به هم بونا وان زراویان دکن و هن فارسی دست بید کن و عربیش دست بید yani ام شخوک و گوت yani دناو چاند زمانان دانه جوی علی خادی آوانتاژن و هین زیادتر ام و پیش خینن yani kapasite 5 کردی جوی علی داش 5 اندن زیادتره yani
ام وک حوجداریک جی دبینن و خاندکار مجی وی کاری دکن یعنی همو دارن قرصا همو بشتار دبن دارن لجی دن پروردهی دبینن داکو وان کماسیان خوا تمام بکن جبرکو اگر نکاربن پرتوکین به سورانی بخوینن ازازکی بخوینن عربی فارسی بخوینن نکارن خبات خواب کن یکی کو وان نکجی کم دمینه جبر و بر خاد دور مامۆستا ژعالیە دەوە ئیژە دەبینیم کو مەگۆ وەرگەڕە ولالیکی زمانی دڵنالیکی ژە کوردی بناوەخوا سێ زاراوا هەنە و یان یە سەرەکەی کو دناو کۆڤارەوە دەژێنە دناو کوردینامەیە دەهەنە ئەم لێ نێر مەسەلا کۆڤارێک گاوا لە vê derê bê çapkirin li em bêjin nav Kurdên Tirkiyeyê gava bê çapkirin xwazî bira li Stenbolê be xwazî bira em bêjin li Diyarbekir be Tafilê em dibînin ku zazakî û beşa soranî jî tê de heye hesasiyeteke wisa ya em bêjin akademiya cemme jî heye gelo îja wego me tekîlî daniye gelo veya li diasporaya jî li alî em bêjin li Herêma Kurdistanê ya jî li Îranê hesasiyeteke wisa heye dibêjin gelo kurmanciya باکوور جی تکنیا جی ام بجن بلا زمان دن جی زاروین دن جی بلا تیده بن بله بله یدی یعنی او حساسیت هیا او حوجه داربون هیا یدی یعنی ماموستا بره خواب سر خاد نویساندن لیجبر کو یدی لور اکادمی چه بویا لور خبات هنا گل خبات این هجا هنا او جی دخوازن جی استفاده بکن دما کو هنجه نادن هنا کی تنگ دفکرن او و نشان داده جبر کو هون خوا جداتر و برفرهتر و کاربن جوانجی نویسکاران جوانجی حکمان بستینن دوی هون زازاکی جی بنویسن دوی هون سورانی جی بنویسن و جه بدن وانجی داما جه نادن وان هون نه کارن جوان استفاده بکن نه کارن جوانجی تشتکی بستینن yani جبروه ایدی yani همو زاراوین کردی قبول دکن مثلا کوارن میان اکادمیک جهر عالی قبول دکن و افجی تکیلی زیاده تر کرد. افهنک دباو که سیستم ما مدرسه نه سما مثلا. چابو گواه خونده کارک و ها بخواستانا پیش تا بچونا. دچو المدرسه که بيجن لجنده که بیاجی نافچه که به دچو مدرسه که دن دگو او سیدای دن د تفسیر د علم ده یاجی د عربی ده دگو ورده باشه اف سیستم شانه ایجاب بیب اوای کی پی دی اف به تمامی دیجیتال به وی اوای چید به کو افجد به زنگینی و دولمندیه که گله کی خوش کو معرف کار ویا به تلفن براحتی و به وان کوارن پی دی اف وناج شکه گله کی هجای براسی جاره کردن و پیروز کن ما مسیجا خوازم که اون بحثا دز اوانتاژن تخوازی بلا اکادمی به تخوازی بلا کوارن به ویران گیره هلبت بحث اوانتاژ وان کر اوانتاژ وان گلک زیدن معرف کار هنه گیدن جی بحث بکو زیده بکه لگلو پرسکریکن کون دیجن یاج دز اوانتاژن و که هنه چنه یاج بگشتی اکادمیا میا کردان ها دچاسده بله پرسکریکن ما yani gihiştina mamosteyen der dorana em bêjin جبر کو مقت بر تکلی چه نکریه ام هین نو دست پید کن کو ماموستیم باشور روزهلات اروپا هین گلک ماموستیم کو ام بیشن ل اروپا بشن زمان و وجین روزهلاتی دا دخابتن هنا ام هین نکارم بگیجن وان ام وان ناس ناکن تنه هنا کسین کو ل اروپا دیجیم وان ناس دکن آنجی تکلی چه دکن لی ام هند دست پک دانا هدیه ام بیشن میل دشینن جوان را جوان وگر دبن و جارنا کو درفت دبینن جمره دشینن yani هنکی ام هند دست پک تکلیه در ورانه او هنکی آستنگیه او جلور چیه yani zaman eğer hun sorani nizane ben berahatin nikaran به ماموستین سوران را تکلی چه بکن مجبور هون هنکی کم زیاده لازمه ادی برای خوابیدن سورانی هم ببین دا کو کاربن جهف استفاده بکن ام هین دوه دست پکه دانه ادی ماموستین ما ادی برای خوابیدن وی عالیجی وقتی دین اروپی ادی انگلیزی خال لازمه پیش کنن ذات او برای ده بو لی لوکیا کیا هنکی حوال لازم کدن او برای ده علی کریم بکن و یک جی پرسکری که هری مزن ام بیشن داما اکادمیه تشتی هری گرینگ خبات لازمه مثلا هنگ جا 5 سال در باز که yani çima me evzu dest pekir ya jî dereng bejî me da dest pêkirin ji ber ku heta 5 sala tamam neke kovareka akademîk di îndeksên navnetewî de hinek cihada nayê qebûl kirin an jî ji aliyê dewletê ve ji bo piştgiriyên cuda an jî qebûlkirina kovarê awak kovareka navnetewî li vê 5 salên xwe temam bike ji bo ku vê dema xwe jî tij bike lazim e me zû dest pêke
حتی 5 سال کوار خنه کی ذات ام بیژن سیستم خاطر در رونشتاندن به پرگال دمشه پاشه باشتر دمشه و دکه ناو ایندکسین ناو دولتی یا ایندکسین ناو دولتی جیتل چه دنرن مثلا بیژن هم سریل ایندکسین ناو نتوی دادن جمره د بیژن کو ماموستین و این جوالاتین جدا کمن yani چه هم حاکمین ما و نویسکارین ما چه جمردینه ج آمده جموشه وانه و چولکه پنج باجارین ما هنا همون نویسکارین ما جورل همون حاکمین ما جوان درانه یک ام بیشن ج عالی زانینگه هن روجاوا و ج اوروپا یک ام ناس دکن ایندکس دما کل کووار دینره گلو اف کووار به سیستم کار ناو نتوی دمشه آنجی حکمی وان جوالاتین جدانه نویسکاری وان جوالاتین جدانه لی دینره باشا کردی نوک باشا که انگلیزیه باشا که او پسیکولوژیک و آنجی زانستین جواکیه yani او دیگه هر دره سیستم وان رو نشتی ام باشین کردی اشغال دوره هفن یا ام دیگه مامسته یکی جه کردستان باشید یکی جه ایرانه یکی جزوان پنجانه که هم الاندکس لکوار دینرن الحاکم دینرن کو چند باجار هنه و تنه چند ولات هنه پر لوکالیزه ماید بیشن دبیجه اون لوازمانه دبی زده بلاف نبونه و ناکن ناف اندکس نافدار ev perskireka herî mezne ji bona ve li kî derê mamosteyekî ku em bêjin zimanê îranî dixebite li ser Kurdî dixebite divê em bibînin û ew jî êdî em bêjin hekemtiyê qebûl bikin di lijneya şêwirînê da cih bigirin vê qebûl bikin em carna dipirsin qebûl nakin em dibêjin navê em di nav lijdenê de binivîsin dema ku gotar hatin em ji wara bişînin an jî em nêrînên we bistînin falan dibêjin bisekinin ji ber ku ew jî hîn nizanin çi ye ew jî hîn menas nakin pirsgirêka herî mezin ew e yani asta em bêjin gava herî mezin ji bo kovarên Kurdî akademiya Kurdî ketina îndeksên navdar e ev ji ber ku tune niha mesela em bêjin eger 5 sala xwe temam bike em di TR dîzinê kevin TR dîzin jî li Tirkiye ji wek îndeksa em bêjin tê qebûl kirin dema ku dûr keve an jî di îndeksên navnetewî keve herkes dixwaze gotar bişîne dema ku em nekevine millet naxwaze ji ber ku di doçentiyê da di profesoriyê da an jî di van tiştên din da li welatên wan jî ew wan pîvanên wan hene ew gotar kovar nayê qebûl kirin ji ber ku negîştiye asta îndeksên navnetewî ji ber wê naxwazin gotarê jî bişînin ev pirsgirêk e ji me re ji bona wê em lazim e xwe bigîjînin mamosteyan hekemên cuda nivîskarên cuda ji welatên cuda û di van îndeksa kevin wê demê gotar dibarin yani êdî millet dixwaze bişîne ji ber ku tê hesibandin ji bo pêşketina wan tê qebûl kirin ev niha pirsgirêka me ya mezin em bêjin yani wekî din ji aliyê xwendekaran ve gava xwendekarek yani hejmara xwendekaran kesek ku serî lê didin ji bo ez bêjim kurdolojiya Dîclê em bibêjin mamoste niha hûn kêşo pirsgirêkê ku hûn dikişînin hene tunene we behsa bûna mamoste helbet bi rastî tiştekî gelekî sereke lê ji aliyê xwendekara ve ji aliyê materyala ve ji aliyê em bêjin mijarên ku yê serê lêkolînê bikin arîşe û pirsgirêkên çawa dertên pêşiya wan ya jî ji wara çi dibêjin ava xwendekarek tê cem we wekî em bêjin hem rêveberekî we di aliyê em bêjin heta rêveberiyê de yani çi başiyê ve çi کێماسی چێت بن هەتانها کێماسی وەک وەگوت یانێ سێرەدا مامۆستەکێ من یانێ لە زانینگەهێندن مەسەلەن مێردینە gelek باشە لە چەولکێ هەنێکی یانێ هەمە هەر تایبەت ئامە مامۆستەکێ من مامۆستە تونەنە ئەم ji فاکولتeyên cuda ji beşên cuda ku wek vegot yani bi dilê xwe li ser Kurdî berê de xebitîne û niha piştgirî didin me divî warî de mamostetiyê dikin ev jî dibe çi yani demek o mamosteyekî me kadro nastîne an jî ê niha mezûnên doktorê jî hene li benda kadroyê jî hene eger ew bibin mamosteyên beşên Kurdî zêdetir xebata xwe dikin û kêmasiyat beşê de temam dikin û xwendekar jî demek wan dinêre nabêje yani ev mamoste ji beşeke cuda ye dibêde beşa Kurdî de kadro girtiye û li ser vir dixebite bi dilekî rehet dixwaze bîra bixebite dema mamoste ji beşên cuda bin wê demê xwendekar jî bi çavekî cuda dinêre tam naqebûl jî nake belkî ji wî alî de em bêjin ev kêmin li hinek ciya mamoste pir hewcerin ha kêm me lê mezûnên me hene li benda qadroyê ne em dixwazin ku ew jî cih bigirin û wekî din jî materyal jî wek got yani materyal mixabin hema li tu zanîngehên me şeklekî em bêjin baş nehatine çapkirin
کماسی هر ماموسته سر خباتین خا چاپ دکه لهین نبونه ام بیشن خباتین درسه ماتریالین درسه هنکی چند سال دیجی لازمن که هم هنکی وانا بدن هفو هنکی دن باشتر جبو درساب کار بینن هنک جویر وقت لازمه لی اوج گریدای ماموسته انا قدروی انا اما داخاز خاندکاران گلکه یعنی ام بیشنم ایلان دکن بیشنم 10 کسا دستینن yani 5 kesa destinin yani 300 kes seriyle de jibo ko am kem bikin ve jara am şartên xwe cuda dikin şartên xwe giran dikin da ku kesên ku li ser Kurdî xebitîne tenê birawarin û ê ku berhemên wan hene birawarin em ji bo serlêdan ve jara teng dikin yani daxwaz pire ê ku dixwazin vî warî de bixebitin di beşên Kurdî de mamostetiyê bikin gelekin lê ji ber ku pêşîn ha mixabin tam nevekiriye ew jî kêm dimîne لی دیساجی یعنی خواندکار به دلخوازی تن و دخابتن yani. او gelek başa yani ev hejmara kun bejim rasti hejay. Çünkü tevik afqas bejin arşev proskrekan dista başa kurdim dibinin kuj bini ve dikele yani. Dikele yani. Hem nagejin jberu hem nikarim besin hem kuatama derbast. Belki bir taybet ija dista divi varid ev kovar hebetir khurtir. Beleş derva. Bele karış derva insanların benefsinin xabata dinvisin rast. Dibe het tişteki heja Türkü. Ama da karib bikin yani. Bele beri akademiye dinava tişteki akademik bikin. Rast aynen. او جی هجه وقتی ما مستاج غینی اکادمی خباتن و سمپوزیومن و چالاکین و ازانم کو تنکرین سال به سال اوانا هیوی کو خوشتر بن لبله دوی دمه د دوان نزیکا د ای سال به سالندن به تشک ون د فکرن د شه و د وکی ریوبریه هیئتونه سمپوزیومن کارن خباتن چالاکینه جبو خوندکاری اجی جبو گشتی ایدی نتنه ام بجن الولات خو ناف نتویجی ام د فکرن چونکی کردی زمانه کی بربلاوه یعنی الگلک دویلو جیاه تشکی کو جنهال سرناوی یونیورسیته سرناوی کوواری ونه بجن چه مامسته yani şu an bejin çend mehbere bu yani nezik bu düse mehbere bu am bejin mak sempozyum panela ser Melek Ziri Ahmedi Khani Faqih Tehran Kürku Wezarete Waliti am bejin pişgiri da bu gele yani behaya veji çe bu ve ditu bu o ve hena o walatin din hena am bejin sempozyum hena tenkirin am başlar dibin yani ام ایلان جدی که ام بیشتر کومن میان اکادمیک تا این مدیا جواکی دا ام ایلان جدی کن پلان میج پرن ام دخوازن هنگ تشتا چکن لیج برگ ام نکارم بگیجن یعنی هم باره کوواره هم باره بشه هم باره ریوبریا فاکولته هیا برای ام نکارم بگیجن مخابن لی زانینگه هندن زیادتر برحتی تین مشاندن او مامستین وانجی هنه هندکن آنج جارنا امجی دکن پلان مج هنه کوام چکن و جارنا جام چتکن yani inşallah başlar به هنه کی ماموسته مج tamam bu neme برحتی بگیجن وانتشتن ام بجن yani. Gerek hoşe. ماموسته ایجا هنه کی دنجی گوان بحثا وان چالاکی yapkın yani gavaku ev çedbe dbe وک reklam yani ne بمعنى که ام بجن نینی ل بمعنى که باش البته reklam جی لازم جبو و بشه جبو ام بجن پیاسه نفساندن و ام بجن خبردان و نقاش کردن و کریتیک زیاده ببه و وکی وگو تکیلی چه بگله کی مهم و گرینگه دنوا ورده جی کسی که بلکی نونو تد بهیزه و وانا بيجن باشا هناكي دنجي موتيفات بن ود نفسين هنا البته بيشتي فان يكام دبينين كو خورتر دبه بلكي افسر لدان كو ومبعث بعثات صدات كن صدات كنا وانا بلكي جبو صاله به هبتر ببه افجي براسي قالكي هيجانا وش خام جواكي ترتا كرديه براسي تشل جعمل كردولوجيا هي ماشي جوا هنا بيجن ما يا ربي تشكي خوش شباب غازي ما مصلي خبكم تخن ميفان خوها خوش باش دبه والله راست به ادبی به کلتوری به چاندی و به زمان خو فولکلور خو ام خبردن نقاش و مناقشه بکن بویاوی قال کی خوش شد به ما مست گوا عملی بنیرن اینجا ما مستمج بشن جدانه و ها پر آلینه avantaja که ویا قال کی خوشه دناو ورده ام بجن دناو کووارده دناو نویسانده کسی که کرابه نویسه که بنفسینه و بخوازه بنفسینه گلو ام بجن فیدبک و چید بن یا اون بجن ارینا شرط و مرجع و جبو نویسه که چنه یعنی طایبت ام بجن کوواره و یا کوب حاکم به جبو یکی کد خوازه
بنفسینه بله شرط چنه yani em pirani em bêjin di usula bere de hema kovar hebûn gelek bûn em bêjin tenê yekî bîranînên xwe an jî hema li herêma xwe tiştek kom dikir û dişand kovarê bi şeklekî kovarên normal derdiket nirxandin û em bêjin derxistina kêmasiyan û vegerandin û dîsa vegerandin çê nedibû normal her tişt dihat weşandin piştî serrastkirinê filan di akademiyê da dema ku mamoste em bêjin dişînin bi taybet xandekarên doktorê dema ku tiştekî dişînin normal em bêjin agahî berhev kirine û ji me re dişînin li vê derê tiştî herî girîng çi em dibên mesela em bêjin kovara me li ser sîstema apayê em bêjin ewil lazim e hûn çavkaniyên xwe wisa nîşan bidin بله dawiyê de çavkaniye dema rêz dikin bi wê sîstemê بیبلیوگرافیا و Evet, ناو öyle. و Belê belê wana wisa rêz İthaf bikin di û nav da whatever. wisa nîşan bidin wekî din em bêjin mesela em bêjin eger çavkanî kêm bin yani ji xwe nivîsandiyê agahî kom kirin ama em dibêjin kal vir çavkanî kêm min te lazim e lêkolîn bikira hinekî ku te hevokek agahiyek ji dîhekî ji pirtûkekê standibe an ji kesekî standibe neqil kiribe lazim e tu vê pirtûkê nîşan bidî te nîşan nede ya hem dibe mesela întihalê ji ber ku em dema ku gotarekê qebûl dikin em davêjin sîstema întihalê dûre derbas dikin kontrol dike sîstem ka sedî çend derketiye di çapemeniye da di medyayê da li kî derê hatiye weşandin sedî çiqas derdikeve eger hinekî zêdetir be em dibêjin kontrol bike serrast bike kêm bike ji ber ku te ji cîha standiyê hema rasterast standiyê tu lazim e hinekî bigêrînî û çavkanî nîşan bidî eger tu nebe yani herî zêde em bêjin bê lêkolîn eger xebat warin bê çavkanî nîşandan hema ji internetê ji derdora komkirin û şandin bibe em dibêjin ewil vana tamam bike û paşê ji me re bişîne ew hinekî kêmasî heye ji ew jî destpêkê de normal e البته ji ber ku xandekarên doktorê hîn destpêkê dane an jî lîsansa bilin jî carne der dikevin dinivîsin vê şeklî ew jî hîn dibin yani wek hemû zimanan İnşallah baştır bibe. İnşallah mamosta heviya meji و هروها تاقیبا meji و بالا meji çavê meji ser inşallah bibe xebatên xweştir û bihêstir û baştir ku her zanîngeheke me rabe em bêjin kovarên wisa bi hekem derxe ku zanîngeha Dîcleyê dîsa biye pêşengek mamosta ez gelekî spas dikim ji te re Spas xweş em spas dikin yani xêra van em bêjin kovaran Kurdî dikeve nav îndeksên dünyayê yani dema ku hûn di îndeksan da tiştekî binivîsin bigerin Dinya mervan êdî ew ji me îstîfade dikin ew jî lêkolîn dikin bi vê şeklî em belav dikin xebatên xwe baştir dibe saeta xweş mamosta we jî mala we ava û ji bo vê firsatê jî em spas dikin mala we ava saet xweş malî ava Temaşvan guhdarên hêja îro li stûdyoyê mevanê min birêz Osman Aslan oğlu bû û ew jî tevê ev qas kar û barê xwe hat stûdyoyê û li ser Kurdînameyê me axivî lewra Kurdîname xebateke gelekî hêja ku akademîk e û bi hakem dertê û li ser vêya birêz Osman Aslanoğlu jî niha li ser kar û barê rêveberiya beşa Kurdiye Kurdolojiya Dîcleyê temaşan guhdarên hêja û bi vê yekê jî tevî xebatên wî mehnekî behsa kurdolojiyê kir hênkî behsa derdê kurdolojiyê jî kir lê belê hêviyên gelekî xweş dîsa divê beşê de hene înşallah bi her awe ji folklorê bigire heta edebiyatê ji ziman û lingwîstîkê ew ê tevek em ê îdî li ser xwe bi awayekî elmî zanistî ew ha xebat û lêkolîn têne kirin belê îro mijara me bi vê awayî xweş û beş bû em bêjin û hatin dawiya wê temaşan guhdarên hêja sibê dîsa di heman saetê de hêvî dikim ku bi xeberên xweş hêvî dikim ku bi dinyayeke xweş û bi mijarên xweş em li hemberî hevin niha bimînin bi nava xêr û xweşiyê de dem baş